Yang Punamakpu, Sharat Sharma Impact News ki Secy Org ki Manipur taram loksari. Kasi Manipur ki topic se school burning impasse hai bas dane madudi school burning hai kana karamba school sugunu ki Saint Joseph madudi tang kunga tarukta chatkiba hokhiba April thagi tang kunga tarukta 26 April da masa khangdabasina hanba mai thare haibani nugang 20 evening thaida police karigi thigatpa investigation ki matungina masi police ta ihana haibasi KSO na chignabana mai thabani haibagi wafam tholokpa swaidagi school banak nakpasing guardian association amasung JC semakana school se yaning school mai tharam basi yaning tabagi 27 da relim salakpa sigi matung da school sing kari sing semarona KSO gi representative aduga JC gi school authority gi amasung khun ek school duki manak leba khun gunpi village hai batai representative phaminara kanda wari chaba karim kanda yanadaba last ati school si kuina hangdana leiba se school singta tamba satra sing se loinabak effect tole aduna maram morakana yam thuna school se hangse adu repairing to si habi wapum lakpagi swai gi area se da school hang baina KSO saite su charona sum ayaba piba hangase satra sing yenga haibani tawada hojik hobda school se thong hangdaba adu academic atmosphere yam kayak pas number morakana satra gi tunggo rakadawa academic atmosphere yam kuina kaya agadi solak kadra haibagi area swaida khanana batandani loinjan brigade singdi agi I think phabiri se Hemang Haokip secretary organization KSO.GHQ general headquarter ne ai hanna oja Hemang butaram noksari oja Hemangi ojelingjin biri se Dr. Priyadarshni M Gangte associate professor Damdei Christian college ni ai oja Priyadarshni butaram noksari oja Priyadarshni oida ai ek than lingjin biri se Dhanabir Leishram social activist ne tamu Dhanabir butaram noksari yanan base ai oja Hemam dalak chapta oja maroina kontro ki school mai thaba tabada khoju satra oirakpa oja su oiberak school mai tharam basi yam nungai tabu incident ni aduga maswai area sing kaidagi mai thagi bano somewhere police ati KSO se ni haibagi charaupa phom su police person thamdabnati hujik lairiba kontro ta thagi bani 27 release sakhe somewhere yanaba purakpa ngamdrisi oja karigino tang kontro ta thokhiba thodok ni today is already 5th May ni oja marak lairiba misunderstanding haigadra karino sinoja Sigi matang se koi so very shock. Okay. Hai butare. Aduga very unfortunate. Aduga sigi matang se da haining budi 25th ta moi nungdang da mai tha bane. Aduga 26th ta rally chale. Rally chapa matung da moi se JSC form tore. Koi so nungai tabagi khodak ta mai thai he pau phang badagi hosu infal dagi adum tansile manungda hoi school phau adu adu numit tadi khoi moi chu yamna tension wang bane na khoi JSC thigre moi gi school authority me am ngang na se na chap matam moi chu tanja bi dre ba khoi ngonda okay because the accused natraga khoi ngonda KSO gun pi da adum pura taisin na khrabane na okay aduna as if KSO ban the school moina adum accordingly police na so JSC na natraga school authority na KSO na mai thabne haina adum allegation to bagi adum pha gare mi ani so pha gare adu anyway adu kari or so as a KSO khoi gi headquarter gi makha da branch gi makha da block laibne na moina toram da badi khoi jo khudak ta hari hai ba yadabne na khoi JSC ga phamin se haiba matam no moi so date 29 de invite to re 29 numit se khoi phamin nai JSC gi demand ayam ma se khoi towe tobo means khudak ta khoi na indefinite school close to bo si city as a student organization no moina demand charter of demand khoi gi KSO gun pi block na to bo jinian oiram si ai oiram su school indefinite thing ba si satra gi amang bane aduna city to roi se na JSC ga khoi phommi numit ta KSO Chandil branch khodak ta order ma thoga revoke to khreba indefinite closure of school se hadi KSO Chandil branch na school gi indefinite closure si han han tho bani ko no revoke to bani okay yes okay thank you please go ahead adugi moigi charter JSC gi charter of demand adu yawe ba adu khoina khodak tadi khoina order thoga sil soi to ga do pi khre ba and then the another things is
moina KSO gunpi block so dissolve to natarga organization da executive ma'am se terminate to heba okay but akoina dunumit haibisidi sengna aina haibne adunumit aisu yawe akoi chu finding ama torake headquarter haibisidi headquarter ne standing committee su lai khoi mathakta aduga district branch ma'am se khoi fominraga if gunpi block is involved more involved or mata di khoi su action logani haina tawne hai aduga but KSO gunpi block se khoina hekta police na su JSC na su praja na su mayam na hujik si moi ne mai thaba haye ba ko adu da khoina su mi na hai ba da khoi organization block am do khoina hekta terminate to ba ya de ba unless they are guilty investigation finding yaudre di khoi to ba ya de yadi haibagi area dro jan thambiri se hoi aduda adugi khoi du halae aduda khoi su moi su school hangani asa leraga khoi su halae ba adubu but I don't know JSC sina kari amuk pamra khangdare hujik makti KSO gunpi block na su khabar mayam do moi ne yaudi haibagi mayam moi na clarification to heba adu police na su gunpi block ki executive ani phare adu the interrogation to adu interrogation to bu su kari su phangdaba male outcome leite ba adu already still now the KSO gunpi block is not involved hiding ba moina hai doctor di ado aina chingnaba hai da aina nuai tabadi JSC ga public pressure da dum phagre adu khoi na ngang na numit ta JSC gi advisor JSC gi member me amna KSO gunpi block na thabani hai okay then proof it hai bane khodi hoji mi du kana no mai thaba yaw do moina khange hai bu puthu hai I just want to appeal to the JSC adu puthok piro adu ga khoi so adu exact already khoi so action lo khat ke hai music se still mob justice ama leibne na khoi gi se mai thaba numita KSO gunpi block sing se moi so school mai thare hai ba matam se da moi so khak school mai thaba gi noi ta bi chalaga mai thaba school mai thare hai na moi so change school da challe ba chat patsida moi di khangdab ne na kana na mai thaba no khangdo chapa matam da adugi ahan mayam sina sum hai re KSO khoi kadi noi yum mai tharaga school mai tharaga no amuk lak pra hai adu do KSO sing se hat ke do bne na mayam hai rak bu moi je chen thorok bne boka if they run the school why should they kham ba changu bu da mendi mayam sing na chingna ba du ki ngasai gi area du hemen ki dana khoi gi tanarak pa chen ba gi area bu lak re maroina gunpi kano gi husiki hai ba sugnu gi dalaiba khoi Saint Joseph School se tasengomaki satra sing ihana school authority site gi tanthokpa expel to matung da mai tharak pudra mor kanda masi korani singna basi tanthokriba satra sing natragana mo gi nakna basing na torokra haibagi area am su singnam dong wale tamon dana marona area se kamai ofi as a whole hojik thambiri ofam se mendi hektamak gunpi block ki KSO gi group sing do moina school gi authority site gi allegation am le police na su phaba yaure tijan question bagi hoji pogdri finding late ki haibagi area dune oja Hemang Haokip se maroina adordi samay kara no misunderstanding mistrust yam chauna ama leiba male ama no thajana dabagi area dune damo swaida quite ki helpful ogedaba mechanism se kari no is it something like police ki sab investigation ama chathaba natragana KSO itself also to have its own investigating finding ama timam chole ngone ngali animak hand to hand changhe minaba yabjala tamo best formula ma tamo tambi sir adu hiding edana please kedo wai thoi no dom ti yengse please yam maru we bako ai sum khanjabada khoi gi si satraga dagidi ojaga school swaina mai tha wo jo oja phu wo jo si Manipur da yam toy natra toy si ai sum khanjabada satra jingsi yamna interest in like tamdre interest laina tamdre ba maximum students are disinterested adu oja jingsi motivated oido okay unmotivated teachers ko adu ani relationship se krai de la ino no mu yeng kan ko ai khoi like tam chali bangang me am si like tam ba chatra su ya banga to oire kamaina no de ma pa jing sina ayuk ta tuition ani nungdang da tuition ani school da tai be unit sing de henal roi sakthre school da tai be unit se school da unit ani yo kan da moina chapa tuition da mari yo kre moi tam thokre ba amoina tami bo ja du jam selective ba afa bo ja khala tam kre ba aduna school da moi lai lang ba lai ne
ओजाना ताकप ताब जानते अदो ओजा आइजिदी को अंगांग लाइक ताकसबसि तादबसि मसिमु साउनिंगबनि सुदेबा अदा थोलैबा वाथौद केम नतेबा इनडिसिप्लिन ओइना सात्र तरु तांथोबदैनेबा नत्रा तांथोइबसि मरमजि ओजाजिंदुना अदो असि थोइना हेलबै तांथोबनेबा अदो मैक्सिमम सात्र ngausinarmadamनेबा अदुना आइना सुम येंगजबदा स्कूल अयामबदा ममा पाजिंगसिना स्कूल ताइदु ट्यूशन चलिदु करि खेनगे फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह बायोलॉजी वगैरह इंग्लिश वगैरह मैथ्स वगैरह लोई ताइब ओजाजिंग स्कूल लेजिंग अफत्तब मु नतेबा फरिबनेबा अदमाय ममा पाजिंगसिना स्कूल इंपोर्टेंस पीददना आंगांग 100% हाबि यारे याम नंगब नत्रगदि अनंगबबो कई कई कोलिक योंथोक कोथोक फनेक लोई योंदना कोदना ट्यूशन थाबजे सनरेबा अदु ओरगदि अदमाय तौमिना स्कूल दा आंगांग सिंग इंटरेस्ट लेतना लाइक तमे ओजाजिंग जु वारोरे अदुगा उंखनबा अमा लेरे नंबर 1 okay नंबर 2 ममिंग लेबे स्कूल सिंग से सिदा छात्र की संस्थान वगैरह अदगी करोले का ममिंग से मी वगैरह मोइना मु मिंग जनबा खोबदुम वानो मीबा मसे अयामनि यादेबा पीनदेबा पैसा चानबगसु दुम यावरिदनको अदगी अदुमाइना सी तौरिबा पोसे नुमितुगी थौदोक्तुने हेतका तौब नतेबा accumulated करे हाइतारे discontentment खरा in between ओजाना मुखालिसिना authority ने खालिसिना अखोइना लाइक तमबगी सुम तौजबजे मोइना करी खुथिंग जमब्रिनो मिंग अदैदि ओजाजिंग दुसु याम फारबरा आइदे मु अंगांग लौब मतन मिसम खाइ नारगा दुम लौरेबा करिगुम स्कूल खरादि पैसा याम चाय हाबजु तारिको पैसा येनबै वारि गसु याम लैरेबा अदुना सुमाइना वारौनबजी स्कूल की अखोइगे छात्र की संस्थान जु वारौबा अदै मोइना जु मुक्पा सुमाइना मुक्नबगी पोसिजु सुम लैबा अदुना कैनोमतंग तौरो नो असोइबा ngaibagi type yengnaba siju leiba aduna satra namaro ma laik tamadu lakpadu interest leitre ojaju warore adedi ming chanba khotpa thoki thokdai khudam moina kainom saba orgasu ko wal mata khaba orju kainom tang tobo orju akoibada leiba loop singjina moi thika ko moi loningba ade pi daba khotaba ade atopa khode thingjanba adegi sam yamje Manipur ki students are not at all interested aduga oja sing teachers community chu yam sengna ka motivation mi yog do area na won thambi je kasaina hangjeba question taw mechanism do mechanism ai mathang nong do lak serge taw taw kumti ko bio mathang nong do lak serge sini oja priyadarshni maroina hoji habi se taw thamin thambi se maroina school sing da tami ba chhatra sing do ai samwa karai do ma hana tamthuba coaching ga chaluba tuition ga chaluramiina yam hena khanga leramina ojana amu hana ri haitai amuna takpu taning da dai langwa ma natraga sukhang khang da khang da bana hemalaktana adum langa ga leiba ma area se tamu ko adu sorambi oja disni kamai ubi maroina hojiki oja dhanabir tamo dhamin dhabi se maroina school sing laiba chhatra sing chu at all interested leitre education gi kari gi larik tam ge habada du oja sing ta singna motivation mi yog du bugi thak mali haiba gi area ni samhoya krai do ma expel tawri har gadi parents as well as chhatra sing da su shok am de showing torongani sam nare kan da koi parikha thaba yar roi mathang gi academic career mang ba khot gi sahi mang area su le ngoni oja kamai ubi ge ne bi nga sa oja ma no da tasingmadi si matang da di ojana hai gi badu yam summe akoi hujiki chhatra gi tuition culture sinamra moraga ko must in the long run asi akoina sugnugi school da thingnari si as asi phataba negative impact amani ko okay aduga akoigi oja sing maroina satra sing da su hanagi akoina value added kanosi laitre aduga oja sing si su maroina high skill kano da ta oja sing se high school le level sing se BH loin pass taw haibani ko BH da akoigi kano sing se hapane ba angangi da haidi hekta mion dekta phubo khotpa tawdana ba counseling gumba tawna ba ko ading saigi sugnogi thoki bagi magi root cause haitare ko angang do kana kaino madagi phubadagi khotpadagi ngasagi aduga adu mayam ne hana khangbiramgani adu su angang da so hekta yam phubu ya debe ta hojiki si adu masai student ga akoi satra ga oja singi lainari ba mari si yam kainarak pa haiba tare akoi gi oja sing su magi tawgodo ba kano si wasalak ba asigi tuition culture si sahi ke anom lakhre ko kya sahi ke anom lakhre adun moina ada college da sorry school da ta iba oja sing do asisi respect tok ta ba haitare ko adamai khangdo ba haigado ba lekhlak ba haitare adu globalization si so akoina media ge impact khangde warim da KVS ta ko school angang sing si ke ba khotpa gumba beyond ko school da mana sakado ba niti niyom
ade khar discipline gi wangma makti haibadi ai lanba tagani as a student ko haidi college is thakta siboke ba yaba sim saba ko adigi di high school gi da sumai yaba primary gi da sumai yaba haibana singba rules lay ko rules and norms lay bin ko school gi ado angang singda hayeng tungda maroina angang warim da isu LFS tamjarapani nursery to 10 aduda akhoi gi dress ki kari gai yam pi bani catholic sing si asmaina akhoi government gi school so maina di lay tabani nate adubu adum basing do moina hena implicated oi ba hay tare ko adu sigi sidi global globalization study ICT world study masi kai gumba akoina adagi maru aina sa habdo value added moral science ki pot se masi york tabana mar moiraga angang gi kano sida plop oja su sata su wat minna ba habe tare ai gi motadi ani mo wat pa hai tare kanada akoina amada pi yadre sai gi maram yam lai re ko akoi sta accountability ko adagi angang sing ngasai oja na habibdo oja dan bina habdo admission matang da su smaina se bozi haina ri school si corruption adu da paisa tan ba kongai ma su lei ri bane badum admission matam da si matam sa maroina aso sangi masam su hek lobogumba atei du migi yang wangba magi amna kano oibadu lodobogumba smaina adu ese oza moina akoina satra sing si hek poi isa dongna lowi aduga akoina akoigi kokta ayonda oza moina leijaba singdo angangi mapok sida yara smaina thadaraga ko akoidige na phagisnona khalle aina di isagi o kanoma oina di adubu hojiki tawraiba mong sidadi khara ko masidi akoina moral science ki port se yamna akoigi education system soibam leigreba akoigi se kai masahi ka sangde no di khangde phana kuire moral si karawai no yam sauna yam sangna soirakum lei he soire masina ne hayeng akoi future se yamna veg oibani ko haidi moina akoi future ne ba hujiki students singna hayeng akoigi amu mantri ora kadaini oza ora kadaini adumba saturna hayeng oza ora kadaini kai ora kani asmaina ozana ngasa haibugum adigi akoigi hamangna so haire ko KSO president na haibigi ba wari ani maktagi ko akoina kari simayamna viewers na su kamai to buno do dum khangne badum aduga hekta kanoda kari haini akoigi aina ngasa haijabaduni aina oza moina ko moral science ki board value added kano se akoida kanoda sunya long drive hojiksi yaugdabatugi result ni sam nare kan ngasi phangibase tasengomti sense of set thokpa sigi thokdokse mei thabagi area ga yoksan gi buduri yam nungai taba thokdok ne aduga satra oja sing umkhatnabagi swai incident si dum thoga labani tasengomti khana chokholakpa area duni akoina impact tv na mase impact news na kari gi damakte agenda manipur da pusalai no haragadi masigi train se thingogdaba aduga mistrust between teachers community and student community se masi karawai dro mase khoi clear out to hogdraba नोमदी अखोगी फ्यूचर की पिलर हाइदोरनि छात्र सिंगी ओइरकदा उलोरकदब रोल सिंगसे यामना पुंग फा फादबा दुगा रेस्पोंसिबिलिटी यौगदबगी एरिया दु लाकत्रा हाइबदगी अखोइदा फाउजब अकिबदन मरब कादंगसी एजेंडा मणिपुर पखसबरी लोने स्कूल अथॉरिटी साइटे सु अमा लाकना बइन हाइजबनी तगदबु एट 11th hour हाइबताय पुंग मरी के तावदाय याव गमरो हारकपदगी यौबिद्रे सम हार कांदा ओजा हेमांग मेन ओइना GSC against the burning of the Saint Joseph School haibam seme at the same time GSC against the burning of Saint Joseph School suga school authority sing chiga dum charona dum hand to hand chamin nabagi area ni school mai tharam nina KSO gi yogi rup se as a whole maruina mai thabadu nungai ten changbi bro ja hemang kitang ai sum khara free yon hang jabadi please don't take otherwise adu gana tagana satra tan tok panina छात्र तांतोक कोसे समय हेक तांतोक पुमुक्ति फते यस कितंग ओइबा माइल ओइबा पनिशमेंट पिबिरसु तांथोगा सही मांग बगे लाक एरिया लाकतो लेदि अदो आइतो कितंग नुंगाइ रोदा का हाइबगी सनगी एरिया दुना द रियल मोटिव बिहाइंड द KSO's intervention सिम तंग अंतम बिपता योजा एक्चुअली सिगी मतंग से सिंगना खोइसु नुंगाइते होय नुंगाइ तबगी खोइसु चंगसिन मने सिंगना KSO हेडक्वार्टर से त सिंगना KSO चांदिल ब्रांच लय चांदिल ब्रांच दा नोय टेकअप तौरमो हाइबे याइबा खोइगी दी ब्रांच लय अदबो स्कूल मै थादो ए हाइ ताब मतम द खोइसे नुंगाइ तबगी चंगसिन मने चंगसिन लगा ग्राउंड रियलिटी दो खोइसु खंगनिंगबा हाइबे तारे अदुगा सिचुएशन दु करम तौबनो करी तौबनो कराय कराय थोरकबनो हाइबो मयाम दो खोइना इम्फाल दा लेरगा फोन दा साना बसे यादेबा याम मजे अदुना स्कूल मक्ता चले स्कूल दा सिचुएशन येंगे अदु नुमित दी
सेंगना हाइरदी मोइना ताइनबसे 150% सिदी KSO दा ताइनरे KSO दा ताइनरे ओके अदु ओरसु याई KSO ना स्कूल क्लोज डाउन तो बगी मनुंगदा थोरक पोटनेना moral responsibility khoi KSO na lowe headquarter na adu faudi khoi chu moida GSC da pung de and then sigi matang da ina khara khari hai sara khoi na si chapado situation gi kari kara na te khoi na school satra amana natraga student organization amana school mai thado kani hai bisi khoi su tha jade adu khoi gi gunpi block KSO na su yaw gani hai khoi su चिंगना बस लेते थाजा बस लेते कोई दिशेंगना अदगी मतंग से करी गनो हरगा सिगी मतंग से दा डेट 25 पुंग 9:30 PM दा अराउंड 9 अदवाई दा मई था बने स्कूल से अदुबो डेट 25 दा इंडेफिनिट क्लोज तो बसे स्कूल से KSO गुनपी ब्लॉक ना स्कूल से क्लोज तो बने अदो मोई पेरिस काउंसिल है बतारे मोई कैथोलिक के अदुगा स्कूल अथॉरिटी मी खरक लागा मोई से गुनपी ब्लॉक KSO की ऑफिस से अराउंड 4:35 से मोई फॉर्मिन ना है इवनिंग फॉर्मिन नरगा लोयरगा फॉर्मिन अब लोयब मतुंग दा हाइंग नेक्स्ट डे 26 मॉर्निंग अराउंड 10 से सोल्यूशन म पुथोकना से स्कूल अथॉरिटी का KSO गुनपी ब्लॉक का मोई पेरिस काउंसिल का मयाम फॉर्मिन रगा डे 26 10 AM से सोल्यूशन म पुथोकना से या नरगा थोक मतम दा around 7 da moi loya meeting ada 9:30 da mai tharak pane ba adu da mi mam duna pura KSO da tai tai sin rak so iji adu tension na natraga adu situation duna compel oraga tai sin na mane adu bo aina haining budi hujik so khangbo mi le resu lona hujikti police ki information Hemang baru ne school se mai thaba gi incident china kara kola kanda angang sing tan thorok satra sing tan thorok re tan thorok matung da gunpi block ki KSO na school closure notice pi bini goja sigi se sigi lai se sequence se yes adu mai thaba na kon lak ne jeri ba school ki authority sing da moina school ki authority sing da suspend se angang se 6 months suspend pi ba okay 6 months suspension adu di moi so ese organization ma hoina area gi student organization ma hoina student tarup ki dama khalaga moi sina school authority se approach to bune ba approach to bo matam da moina father ne punishment is too severe for a student aduna magi punse academic career umangani haibagi area du da approach to bune aduna moina moi father ne school authority ne yabi dre don't interfere in our administration haire mo ko okay tha taruk to moina tanthoga angang du kai lai han ge do no student gi welfare na student amagi mating pangdu kari akai ba lai ge moina you are interfering in our administration natraga khoi gi school da noi khut thin jimbi re moina khoi gu na accuse muk to re ado parents sing na chalaga moi ya dare aduna khoi as student organization student gi khalaga khoi chalaga approach to adu da moina ya birak tabagi asi thodok si thorak bane ba KSO site gi yaragadi mogi punishment kitang severe way aduna severe way kitang handara kan yes lamhenba haiba indabagi punishment to godo adusu KSO dum welcome toy but at the same time 6 months ki suspension expel to dumukti my academic career yam thina sokpatari hadna KSO sangubuni haibagi area se ojai mang thabide se yes yam phasaba good spirit ne borom dharadi adumang na sangubagi dumaram do oitaragadi adu lai wafam di maroina swai se yes tan thokpai wafam la adagi mai thawi area am la mai ga tharakpa to bose yamna kai hetare yam nungai taba picture se kai no hara kanda at all satra tan thokpa gi damakta yes ai swaida KSO ki volunteer KSO ki sympathizer na tawba khopa gi area swaida amta I do not come to any kind of damong sai gi kai hetare conclusion da lakpa ngamdre madam this matter of investigation by police by authority adugo taseng in case ama bore school mai thai ba se karim kan da satra tan thok pagi mai manjani na tharam busu tawo than bi ko oja Priyadarshni satra tan thok ram ne gudung chaw lo chai ba gi torom busu whatever it is tharam badudi matter of investigation no more so farak khini sam nara kan da aran ba thabak to boy se satra singi mai satra sing puna maki mai tam oi ba satra group khare gi ni ko tamdori si bar oina tan thokri ba satra sing kari sing na ta atop mayam so tamdori ni moi school do thingam ni na
loinabakta masi akai ba pire aduga aina haijening base maroina satra tanthokuna maram orakanda chenaba chenadaba kana chenaba mina mai thadana mai di sakhre aduga mai thabase satra tanthokki thabani kaina justifiable oibadi ain khamna tamodana be khara langedaba malik kanamtana su yadong wande tamodana be dang sai gi kamain tawdra purakada ge habne oja hemang ai gi break ki matung laksa base how to find a solution haibi area da laksa ge maram di ngang ba sakna ba ide dum amana ngang ba amana taning ba ya amana ngang do amana chumde la ro poso ya duna tamo final solution gi adoi da kari formula lege de ge tamo ai tamo da laksa ge tamo ngasa hand be question duni tawu do gi tamo break ki matung laksa ge tamo break ke matung da impact news ge janda manipur yengbi ne punam ke phonda tuna putun laksa ge impact news miyeng ta do lebyo notice break ke matung ne yengbi ne punam pu am ka tara noksari tamo dhana be ngasai same question duni tawu do hujik se le se KSO gunpi block sisu maroine school gi authority plus parents ki counseling na thajadabagi area am leiba ani ahum se body di dama ahum ne leiba ahum se amana je kanu duga ngasai gi maroine school gi authority ka parents ki council duga mukhara punna hand in hand chamin bagi area duni dama school shop ni na aduga KSO site na school du satra sing do mai tam jabani tha taruka suspend tor adi adari am sauna gi live to haibagi area dugi area kanu si dama wafam ni dama samwa kara no ma solution di puthok ta bayaroi dama matam guina thingbai si dama nungai do mande ngasai gi how to resolve the crisis having ngasai same question duni dama amtang Sharat numitra ni dengai ko okay hoji matam ji yari aidi kuiga di phate okay auda live poti basically conflict is akoina mai magi tongan ma interest lebagi ni dino se hoji ki ojajing na piriba dandi du KSO gi gunpi block in khali jina asata dabo samna severe punishment pi bhawna de sidi career sokani tha taru kai ji amal lega in saudna school ji thingjal le habne bana tra ade school ji thingjan baji mai thadrim ni ko ja school thingjan baji da mu guardian jing masana school thingjal sauni dana oja sauni dana ade gi mu school authority na ojana saujina akhoi gi school administration mo na khut ka do thingjan bi no sineba kai do khut thingjal no haiba gi sauning baduma sata da swam tam thiba dandi ji ka do pi no na sauning ba ma hen malli ga na ada enmity ji yam wang na my degree ji ka khal eba because of that ko ada parents ing di basically mana angang lai tam phang da ji mo di saurani parent ti asong gi michang da lero song michang da lerni netra an hoji lai ba group ti parent ka school administration ga moi da ama khata werani je si je ko aduga hoji ki leri ba khoi gi keno se gunpi block siju KSO headquarter ga di pulani netra ada school authority ne ahum je ai sum khanja da magi interest ka thadok pitare okay khara thadok pitare di any conflict am resolve to bada magi interest si sacrifice to buzima di ahan ba pithribi ko ne yanar ba formula amne ba adu hek to udradi adum spiral or lai ne ba ko number 1 ain hygiene di oja sing gi ju dandi khubi du hemale yana ba my stakeholders me as familiar yana ba propriya ba mai ki di global gi na hoji UNESCO na hai si di angang ngoksin ba ji yam lu na toraga wara u haibne ba phuraga chairaga dandi piraga tawbna te ba si pithribi gi mi loi khangnarim ni khangna standard level school jing na smai tawbu lale adu angang phane am ngoksin na ju thamoi degi warak paise thamoi degi warak da angang phattabi waju leite ko ada hekta tha taru kain tawbu ju school gi ju authority ju hemal leba oja ju aduna moi ju handab tare adagi di somda sagi gunpi block ju moina waro bu ju tok tare adi my root cause ji pi badu severe we have never that is a severe punishment why in high never adugi potu minimize tora kan dadi moju waro budu to ko phare khale aduga ahum bangna magi interest to sacrifice toraga for the interest of the general students ko moi yam thuna yanaba ma poraga class hobi phai aduga temporary arrangement ma toba phai repairing toraga dum ain khanbada class dum tobu yane khaleba mramdi KSO headquarter na ju class to honingi ba KSO headquarter na ju class to honingi nina hojiki hana nungai na pot di moi taseng yanabam di porko dakar oibne satra na ju mingchan matam da du to bigadam ni ade angang jing lai tam yu da si to bigadam ni warak matam da si to biu khobiu ga na moi pula phamina bagi podam ju yanabam ju lai phai matung ta bagi su hen phana ba ko admain tor kan da ina thamjani se
JC की वगैरह गुनप्ली ब्लॉक की KSO की वगैरह KSO हेडक्वार्टर्स की वगैरह पेरेंट्स के काउंसिल को वगैरह पेरेंट्स काउंसिल को वगैरह लेबिरी मैम सिंह माना माना पामीदु मोइना सी तौद्रिंग अखोई सुमाय तौरोय अला सोमदैसु अखोइना हाइदु तौद्रिंग अखोइसु तौरोय गाइन तौनबदु लोय तौथोबा sacrifice loy tawbiro for the sake of the welfare of the students ko KSO na mai tharang mani ka hairu hairu ginu hairu tijanbam changi allegation do police tijasanu hete pai haibiru no allegation do ko adu da waro basu yai dana ko adu waro ninga potu hainadra ba aduga adumai lebiraga pull up yauminaraga KSO ju yaubi tare sai repairing do sai ge magi temporary arrangement ma tawdoise study stakeholder myam yaubi tare aduga thoi yaun honabiraga tawbiraga aina khanmada athuba matamda like tamba hobiu like tamba hobaise ke sunate mathak kuptraju dambur khalajum tawbi ai thaindi ukha wakha da bu tawrami ni ko adu matam kharagi oina sem saba tha ke su pharoi aduga angang like tamba ji numi tarani ga jidi phari ko sidegi 20-30 days ga sujalaga di amuk hena conflict wa kani hena pharoi ba si hena pharoi masi this is not a wise decision ko aizu mukani mazu mukani na sum leina ga di hena mungna ga di mang mangina ni ko stand up amadi leibe am chawng ure haibani aduga stand up to khra thadok piro aduga individual level organization ki interest thadok piro solution putok chare ga di kaim ganda lamo ade oja sing na sune oja sing athu ma tan moi na ta school authority na parent ka ta na class sa lawjal pa da ba karam organization na thingi yeng se ba ade Manipur organization lo yawra ne ba posi lai roi ba ko adun mui heta hobi ai sine haina adu mui ju kari gi mui no sine ba heta hojelu sine for the interest of student ko hojin ga da ni KSO ju masana mi yor kan ken satra sangsang gi di moi gi phabai duni moi gi thabak su natra an ai de mai to honing ai gi mot de yes school hangtok puyo sam nai school hangtok po se amagi so kai de aduga school be hang khati parents sing kari sauriba warong nariba myam sing do loina bak taishan ba loina bak solution mo so porok pu yani habi yokum ni tamon mi yam nungai jare aduga oja priyadarshni maro ina hojik lai si sei tanabu tamon thami hai hibam lei angang se yam phajana luna to ba yam section bi ba yam care lo bi ba adu di war asu ma lo ni hedri sam dare kan aina care lorom dai aduga aina section lam dai dai section bi da ba aduga puram dai dai sanga phuru bagi area ma yaw do dai du ngang china kari thodana haina wakan ju khan doi ni phuru ju khan doi ni ai ngone yam care lo bi mi du na ai gi damak ta kai nom ngang ko ai sir oja sing se satra hum phu le na hum phu mo ji samana nu singam de ba apa bangang dan palu da lu to bi fatta bangang dan dum thawasa da bi masi sum kuisala di oja nunga thani mo po ini satra na madu ordi yam fataba maru ordi khwaidagi fataba da whatsapp sing do extra care lo kanda lu na to wi sam sam dar manaba tham ta pukhlak na area du ni fataba sing du na sum ai sum ta thi thoi to ge sum tan to ki ge du ga afaba du don khalo ge har ga di ko society si team pharak tawra ni sam sam na oja priyadarshni maru na huje ki thambira ko phom sing oja ka thamjagre angang si phu ge se ge warak ke har di khar su care lo ba phajana suma bu yengchen bi ba ma matam chana ai gi site gi sometimes suggestion piba good advice mayam piba su changani puram dai da chang puram phu bu du yado mandi habi area du ni kara paktak na noja ko kara paktak na ngasai gi marona Saint Joseph school sugunu khakisna taba masigi tholok pa yaba area se ai ju ngam da nong gi pak thorok ka do man bagi aki bu du ni oja kamai tham bi ni mani chumna kano ni oja ngasai aina haijaba du ni akhoi se oja moina angang school da leiba ai gi institute da leise hepok pa isagum na ko hepok pa aina hepok pa isagum na ko treatment treat to ba ma darka ta yeba ngasai gi UN khaktagi nate UN dugi na hairpa gi soiram gani akhoi gi BH da ko angang si yamna counseling to angang ji khwai dagi ngasai ujana habiri du yam chungrabani satra humpu leibe manung da ko phari si ani khatane ba ai gi maruina ai gi damdai du da phari si class 11 12 so lei ko class 10 pass auraga 11 12 ki si yam ngauba matam ne ba adu aina moi si kamai tawraga moi dane asuk kano tawgraba aise angang sing de suksai de ko yari ba makai moi do thot na nong na hairaga moi na su mama dong na ui akoi da asigi pot si masi akoi thamba mama to e thoe akoi na nga sai haijabadu angang maroina high school gi tambiri ba angang takpi tambiri ba oja sing si yamna moi da sigi kano se BEd ki si training pirak pra na akoi government gi rule da ma yawi si masi BEd ki sida masi sapchana counseling gi si
adigi angang phuroi doba chairoi doba adigi kano taroi doba harassment taroi doba ko moi mental da sokpa adigi izat sokpa kari kari mayam se tawduna ba support laibane ba nahan aina akhoi gi Finland gi ko Finland gi education department gi ko asiga India gi hujik jo ai gi mobile se yauri bani akhoi gi na satra se tamam dai da ko set phura ga ko kano tong ne ba moi gi na ne angang oja sina ko nupi maroi na nupi khale ko moi na mama gi kano se khara lo bang ba hai tare angang sing se phajana ne kon dana ne phajana san ka kano tong ne ba kari hai ni sanara ga ko yamna homely oi ba yamna kano masi dong na mama dong na ko mai uhan ba posi asi lo ra ga angang sing si horen angang duna satra duna hek ma gi full kaino lei bese monda kano oina na ba mama na ba ama dong na ko masi ma dong na hek mama ma dong na mai lo hole ba aduga nga sai gi aina ozana solution matang doza sigi aina katang supplement tong nung balai aduga please oza go ahead solution do ko sai gi kano du na taba sai gi JSC ama lei re ko against burning hai tare adu all stakeholders khaptana tanana kano singsi atopa ko party khara su yahon ba ma darka tai ba atopa party di adudi involve tawdraba KSO su na taba KSO su dum yaw go ba moi gi si kano porok tam sida ozana habi gum kharga minimize tawbo ko kharga hantuk na raga city universal phenomenon oilai bane ko neutral body body ko kana no ma moina kana khangira nataba Manipur government gi kuchang da siaroi ba government school natrasu asi government na tumina lai thok padi aroi ba angang singi nongmata ahud ba hoi chumin mi tarani di kuidri kai gumba akoi conflict ama hai tare ne conflict ama thokpa gi stan mi tarani di kuidri adu basung question gara ga di support se hena luthara kani aduga maroi na akoi oja sing di satra sing na phana kano toromusu ko akoi ni isa moina ne kanu yang kan akoi the spirit ama ko sumba pot chu nga sai ozana haibugumna satra singduna oja singduna eta class hoba ma darka tai du siam summi duga itop ko asigida leiriba mayam se asina taba amara anire yahun biraga ko yam dia moi doba kanano khara neutral body ma yahun biraga ko moi gi ideas lobi bana phagane ba adu ngasai gi simat akoi gi education se sina mo ngasai gi aina ngasai ahambada haizaram badugi duni education sida ko hojik shoi ri basi ngasai gi ne oja akoi gi moral value added se masima hapa ma ko moral science so pai akoi na dustbin da lang thokre ba oja oi ri ba duda ma si akoi gi catholic school gi oja khatan nate ko catholic school gi oja khatan nate oja oi ri ba moi su moral science yarok tra bane boja sing na adigi phubni ko catholic school se akoi se skat se asigi khuma thakta se na ko bu yaroi ka hebe LFS ta he tala ga ne madu son da bdo scale am para set kan ga ne ba khoi da de phambang khupam ka si khar mong ta da ne pham da bdo ko he ta phu ga ne ba phu basina number 1 ne aduga yamna embarrassing oi ba khoi side da ai class work homework tarok tre kai side thela laga dum whole day lunch time da sat pagumba ai furit ma thakta na pagumba sumba si am tarok pani waja moi gi sumba city conventional kanu makti haining de ko aina sumba si jo thadok pa phai adugo oza loba kan da ne haidi akoi future train tawdori ne ba oza singji kono haidu di human resource engineer haibra wahi malai du di akoi oza ai kuta lei ne oza future si haidi moi gi akoi gi even ko angang na magi oza ye handwriting tami du di akoi manabi gi masa ma ko nungdaram da duk tharu so hai akoi miss ne ya de smai hai no ko asi catholic school da tamu bagi ne ba ko nati madu mai gi ne akone saubai wa nate ko adu miss oza se moina ne mama pa de na matang amda mapam amda mama pa de na lowe ba aduna akoi sida ko akoi su yamna kanu oiba ma darka ta yebo za kare hini hekta akoina akoi gi authority da leire hairaga hekta angang sing da pakdak to bu su phatte ba akoi gi damdai gi christian college da leire du singi area ni na ko za angang sing do loi ngawe de haining de kaya ko lari kaya tamda phajana actual normal schooling tawrok ta ba angang sing so dum yawe ba dum ado moi sing si ko team na ba hona ba ko moi gari madam ai de gari thoba pa me ka haini ko adu akoi ne tam na regional development kain leire ko project regional development akoi BA gi da yauri ba du
ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ environmental science ꯀꯤꯗꯨꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ 4th semester ꯗꯀꯣ 3rd semester ꯁꯤꯗ regional developments ꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ moral value ꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ human rights ꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ north east ꯀꯤ topography ꯒꯤ economy ꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ethnicity ꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅꯕ community ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ indirect ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ instead of ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯐꯨꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇꯅꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯦꯕ Okay. ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯥꯎꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉ ꯁꯥꯎꯁꯅꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯊꯥ 3 ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯍꯪꯃꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯪꯃꯜꯂꯦ ꯃꯥꯒꯤꯅ is too much aduga moi UN gi norms ko horen di hairakani Priyadarshni no kari pabana hairakani ko moina ai magi interest magi kanoma leijabani na ko wits and whims akoi oza moina ko human rights ki ai active kanoma oizana aina ubasidi adudi khare hemalle angang du ko gradual process oina kainom tawruga ko khar kainoma di sapchabadi haiba haitre moi lam hen bagi pibam thokpa yes slightly oiba yam moderate oiba bongda Mama pa mana yam nungsin piba dandi do kesu kai dum piu yam moderate rena yes 6 month tan tok pai do yam sauning badagi kari kumba satra siku yam phatti na khalabo ga 6 months ki ngasai ki punishment ma bo suspend tarwa thambai do sto ma chai bani masi ojaz ki kari community sing thambi wa phom ni ado isom tang yara ga school authority na plus parents ki kari council lan tang yengbiu adom gi parents adom gi sa tang gi su khan bino tan thok khriba angang singduna thengnaga tawa awa su haipe chorok phoma khanbiu haibagi area duni sam dare kanda aduga adum please school thabadu su ko yam soi adusu kanano tharamido ya school thabadu mudi madu ai du kanamtana yaba ngoi madu ai du angang tan thoropagi thabadu harasu adusu yaba ngoi adu justifiable sungoi be yaba pot nate madu ai du madu gi justification do school mai thabaduna justification purakpa adu gi chunan jana de habi area thamjagre oja thank you oja hemang ai losalak puse maroina samna oji KSO ki site gi menone ngasai gi how to ngasai gi resolve the crisis haibaduni how to resolve the impasse haibagi area do lakpa kanda good any kind of ngasai gi good suggestion kari leini aduga at the same time to find a resolution haibagi how to resolve the crisis haibagi area dum chuleni at the same time ai hangjering gi se KSO da police site haibatai akhoi gi agency police se ngasai gi tijen kosun bagi agency um leibini maroina swai da KSO se nei gaina to bugi haipet haiba dagi phabo pumnagi area simna madoi du kamang tong leiri husi pokda update to aidi kari karam mong yana bire aduga KSO da khut jelakpodo yabiningbra adwai su ain khambada solution de purapam thok praina khali maram di mai tha bai ja phaba thabuk te thirimina at the same time the whole crisis haibatai school gi kasai gi parents council ne school authority ne aduga kasai gi maroina gunpi block oromina kasai gi KSO general headquarters yau bire aduga oza preparation thambibada adwai da neutral level ration gar johon bibagi area am suggestion to biri resolution puthokpo yanin khan biro ja ka bain thambini keno sigi ngasai ozana haibagumna solution se hai hoisu solution se puthokning bagi changu bane JC go unare okay JC gi da moina apam se hujik moina kari no pam se khangdre ba we have taken the moral responsibility khoina ban close to bodagi khoina asuguma thodok thokpane hena khoisu esa khoina chalaga moi JC da kari gumba noina apama hairo khoi tawba ama tawrage haino JC na 9.4 demand 9 point pireba 9 point manung sida tawdaba leite ba khoina the only thing is khoina haiba tare moina school close to bochi jo hangbiyo khudak ta order thoga hangre adu da kari gino moina JC na hujik phau close to thambase adu mathak ta moina pamisi KSO gunpi block se dissolve tho he okay hoina have okay we will discuss with our other branch and advisor mayam ga KSO branch mayam ko tanaraga if KSO gunpi block se executive ama hek yauramba purap dissolve tho ni purap suspend tho ni have ni khodi but still huji kisidi chena ba he batare hujik moina police na KSO gunpi block ta moina tanna base to panate
at the situation, at the pressure of the public of Sugunu. Sida moina tanabneba. Aduga phariba ani se mayumdagi phadokpaneba. Mai thabadu mayumda noina tumoga leiramgira. Aduga asiguma situation di moina di JC na singna khoi meeting to banu mit so noina mai thabani noina petrol asidagi lowe asidagi mana moi ani chala petrol lo ru re aduga moina si hayeba adugi investigation police na towe petrol yumba mi su moi chala ga hange oiramde moina wakhanda chingnaba mayam se police da report towe asing ma thok to moina to hayeba adu aina hay ningbade we have come down JSC da se khoina to ya ma khai to khre adu JSC se kari no moi hujik pami se atopa executive kharakti gumpi block ki hujik ki president na taraga kharakti moi police na chu kanna tanari hujik se ngarang nahan chu ama muk phai moi ma si ju infal da laiba sahi tha ahum mari phare adu chu KSO gumpi block ki executive ama oina moi chu phagat le la ga phone number ga pairaga yaw madi sugunu chataba thani hum phare ba adubu executive ne haina adum moi JSC ki natar public pressure du mo phagre okay then justice like do already we will wait but let JSC aina haining bide school khoina moina school hangbi hore hangre school di hang halaga government police na mo investigation towe adum chathagani how far moi chen bangam gani hujik police ne su kana thigal lebako aduga se wari sabam ti sangani sam dai kan pulap stakeholder mayam punna phamina kan da in case mathau taraga di if needed if situation demands ato pa civil society organization sing kari sing nitro level dum khara yon boda dum ka sukaibelity haibagi suggestion kari sing yam phajau suggestion in logje at the same time let the police investigation go very smoothly and every stakeholder need to cooperate with the police investigation haibatuba aduga at the same time ngasai gi oja hemanga di abire tingjubai se tingubai se oja kitang kai tare tingbai se gi moral responsibility to lobi haibagi keno good spirit ne oja thank you loselak pada hemang haokip aduga oja priyadarshni aduga tamo dhanabe ngase impact news to lakpiba aduga ngase gi agenda manipur se mapung phan bibugi damuk te loselak pati kai khumna jaribi please go ahead in very short hujik ki suspend toriba angang sing se hai hujik se they have tension a lot moi se angang sing se moi se yam kai re ba ngarang parents sing la e khoi unaba asi da moi na hai angang mani se they just feel like to go suicide no madwai do oja hemang aina khamjaba se no problem yes yam nungai re moi ai yam nungai oja hemang ai khangse yam nungai re moi tawbudu main on ngasi ke janda manipur da aina adugi wafam pusaling da bhai tai sam na kan da tar kan da kenom khanbado adugi area do oja pusalagum se let ngasai gi loina buk resolve to warasno solution porok porasno aduga masi sorna su sanbirasno sam na kan da aduga satra sing kari sing gi yam kuina tanthok pai su hoi yamna moi ngausan nambo oiramba yam toromba ye nungai ta ba kara soin torong khali aduna ojana action lorok pre tawdu tha taruk tanthok pagi action du su kitang hangmali madu thumali hemali habi area duni oja aduga yam nungai ta ba area do oja changalagum se let ngasai gi punamuk se loina bak khoi gi aphaborom da loina bak oirakpo oirasno haibagi prayer do khoi punna pangthuk mirasi aduna inga sai jaba se kai khumnu cheri bi guest ahumakpu loselakpada aina amuka na thagachari ngasi gi damta impact news ge janda manipur matang se losenjana batan jai role adu lamdam se tholiba thogdo ato kya gi mari chomari report ka impact news miyeng ta aduna lebio